Raila Amolo Odinga, who does not want peace for this nation. That is not hate speech. I am describing. Bakuita maikalato, mugenjaga kukiera kawana munya kulita nao. Kiraitu aende retire. Aende. Kithurano 2017. Siasa imukwe omena ndene. Mutegeri wa Wero TV ni bwega sana ntoba kwethira gwatanite na atoka itene ka tuko watogeni kire mubango jo kithurano 2017 onibetwa Martin wa Gichungi ondola akore ntuko ya Jumapili watawethira kwa kinyetha ene ontu arete tho twita kire mubango jo kithurano 2017 na oni aini ba kwa ntuko na rua ni aini baratu irigirite mwanki wa kethro yo kana anto au na roterero kwande na Metheka Lentori ne muroiri wa gitekia senator oraniwe kaiteneka mubunge wa Igembe South na rero ite na kiama kia Jubilee na ndina ungeni wa kurira gitekia senator na kiama kia PNU to Mwiti Kathendo na twende na studio na otawethire tuli na analyst wetu antukwe na rua oratwe twene antukwe na rua kana antuko chotha twene wa Joseph Ringera. Karibuni sana ndene ya kithurano 2017. Thank you very much. Na mutegeri wa Wero TV mbere ya Twitter na mbere kuri rono rubwithi twene Eston Gitonga rwankenda tuona kaitene kan kina niruru kethwa rore basis kana niruru kethwa ni otukethwa tukiambiria rwari tontukwe na rua director ukoke akwithwa rono tayari please mparu. Siasa cia Meru itiambetie kugwata mwanki kunthe county ne nkindano cia kiama kia Jubilee na PNU antu ibakuigwa urito bwa nkindano iji kere kura cia mwaka jwa 2013 kere gite kia MCA APK ni oje twanya 13 na TNA kwoja twanya 12 kiama kia APK ikiojere kana ka governor na senator wa county Meru kere bunge nene APK yari na twanya 2 TNA kwethirwa ena twanya 5 amwe na kia mubunge wa county Florence Kajuju na ODM kwoja twanya 2 barabarekete gotonya kia mena kia Jubilee ii mubunge obore ake ore otonyere ate kia mene na ke kura cia urais Rais Uhuru na jokiria gechunche 89 na Raila Odinga koringerwa gechunche 8 ake atongeria babia mabibio biere Peter Munya atongete PNU na ngwataniro kikali eria enameria kiama kia Jubilee county Meru ntukwe egoro ikorare na kurugurwo kwa kiama kia Jubilee kia kiratongeretwe imukathe Uhuru Kenyatta endeke kurugurwo ko Rais Uhuru na aregere kuga uria akagwata mbaru siasa cia Meru na kwera anto baringere atongeria baraba kwenda babatongeria Peter Munya na ugete we na kugwata Rais Uhuru mbaru ke kithurano kenene kia mwaka jo ende Rais Uhuru na achie beria buru na siasa cia PNU na Jubilee county Meru ntuko cia rua Senator Kiraito Muronge nethetwe akemeneria kiama kia PNU akiuga atene mbori eria babangete kuthenja mweri jwa 8 mwaka jo tuko na mbuzi ambayo inatembea ambayo inaitwa PNU na nikasema hiyo mbuzi tutaichinja tutakula hiyo nyama mwezi wa 8 tarehe 8 ende Munya na chokeria na kuga kachio ka Kiraito ni gatui na gutembori yo ikathenjwa nende remuntu oketa mbori akawa kathenja agasi na kajuka weka tuire imbi akathenja avio ajuikaire muku atemba nyawita nkingo none ga kuthenja Governor wa county Meru Peter Munya na ugete we na kiama kia PNU ibagwete Rais Uhuru mbaru kumuchokia gitene kia urais kithurano na kia mwaka jo pia kwa kura ya rais kwa sababu chama ya PNU haina candidate wa rais tukasema tutamuunga Uhuru Kenyatta mkono aweze kuendelea ende igoroke kurugurwa kwa kiama kia Jubilee poro abore na rerere anto ate Munya ategwatene na Uhuru na bakentaka ke maratasi ja PNU ukisikia mtu asema PNU anataka
Wakalenjin, hata kuunganisha Wakikuyu na Wakalenjin. Eti ya kwamba tuko na agenda ya 2022 ni Munya. Sisi wa Meru tuko na Uhuru na William Ruto 2022. Ntaka o ikiakwa inyambi chachia PNU tauni na Meru na irariti otuko bwa gukira igoro. Vou neta uria gwetea na mbere kaunti ya Malindi ya Rais Uhuru aena ndionga eweno na mbisa chia ODM kuritwa otuko vou. Kioria nere okunthe rais ageta mbicha chia bangeka ikaritagwa Uhuru kuchieberia kwariria siasa chia PNU na Jubilee ikuonania na kugwererwa kugwatwa mbaru ingavana Munya na ndene kaunti ya Meru kura ikaringwa narua PNU kana Jubilee itinda kura iu. Eston Gitonga nkeripotera kithurano 2017. Butegeri wa Wero TV na kiri rono roni tukwambiria rwari turantu kwena arua Mheshimiwa Linturi ni kiori ni ati na kuonde president ya yetaanika maratasi ya kambura waya aroiri bange baite aka papere I think is really primitive na uritu na uchoki na nyuma kwa muntu onde uraumba kuthwania kuritambisha ciantu para bangi na mberie kuromba miru bonde na antu bonde kwa mo tolerant kibra bangi itenera siasa nontu democratic space iratwaruya ki ku introduce mut party ni kenda itikiria muntu ethaira aina haki ya kuabura kwenda na participate kithurano na ithurano ti ndwa ni competition ibwirguthere erote na nchoke mbere alindi bonde ba usalama ba kaunti ya Meru antu bara bathirie kitendo kira inkubera ba move with the speed kweria kumenya ibaono bawata no baike kotini no ntu ni uliganism tutumba wetikiria it's criminal ubathithikire na tutumba kuendelea turi atongeria kuitikiria mantu yayomba kuendelea so nonto thirikari nenda ya please tutukwenda ibuyo ntu icio na kana kuringi na detaining wirairi nonto that act in itself ni an act of crime na ibabwiri ku make sure bakwa prendo criminals ira wita ikithukanga cia goods and property cia antu. Okay. Bora mwiti kathendo rwari no kari muchemanio jwa PNU ma mairi thatu. Gavana Munya wira ati mantu ya kethro tit for tat. Kuko maanisha PNU na baba kambira ukora maratasi ya Jubilee. Baga mbere makamba mbenkonde mantu ya uja ukora maratasi jantu bangi. Nambugi wote maratasi ya kanambana. Kana mbiri bond. Ya mtu yote uromba kula ida cha MCA kana cha MP kana cha senator yani kana cha governor kana cha president abaje kula data ya mtoronge ndo candidate bonde bena equal rights according to the constitution ya kuromba kura na tikitira mtu akwenda mbuge muno na ndembuge ankondem that act mbuge ntiku support that agenda ya tit for that tonto agenda njaka ndo nyani ngwa ndekira madhaji yako rojo mitika ake jakore kana mitika kira jawe na nimbe nkore tuya kurwa ne utugeta za jetu jamiru kana Kenya then ituguseta ban presidents bwana ringera yoro kire muchemanio jwa Jubilee kaga primary poro wabori mheshimiwa poro wabori arawira ati wona mbicha ya PNU akantaka na coincidentally maratasi ni ya Riti town kubanisha ate. Okay, when utegerete mantu ya kinli uliona there is a disparate situation coming in kere wanasiasa bamo bakambira nde kwambira kutangugiza yu mandugiza yu chitawalira mtu akuona nande aja uju no mwangandi kitendo mandu kwina mantu ya kuendelea so utegerete tukajukenjire yu nanda tukatuma antu betu bambire nande gutegana na kiungi bambire kumenya woro PNU ogwanga roe bambire ndo nande kan come ndo kan be reality mberu no turwe nande kama tukaendelea no tukatega inyo igoro
kwina t-shirt cia Jubilee ra ithiru somewhere ntikurikana ngaira rikaga ilare weni nonero t-shirt cia Jubilee chikie dawa na ndibona ndengi Jubilee t-shirt ni kwithwa ndengi maratathi ja kwamuro so mwanasiasa kuweta kintu ya kiu mbere maka kwa nande kuleta mbathurano hena ndeke ndaborania we have to finish this which is very bad. Bwana Linturi babu buriwa kana Jubilee babu buriwa ate boteko enda mtu wa support president na atiki amenekea Jubilee nito tu president wengo atera were bona kanyo yake is it ni babu bwengo ni babu bwejete no ntobo kana it is for the better of the president? I think Kidanurandi Kirite and Karia is very keen. Nandari very clear in my mind. They are area. Then some bit of experience. Kisiasa sia Kenya na dera area. The president uni ndimedeka ndimu support no to work with her. Idea yawe kuunite Kenya under one political party ni a good move no tukathiria manto ya biama via region manto ya biama biantora na kutuike ndirandu agenda kuran for any office betu mara any political party bateri fa watu ya kiama kia urati ni kero igeku kandi pi ka sisi kwa sisi angeka kana na ODM kanjalu angasi URP UDM kakalenjin nio discerning na tumile mbitika yangu support mwito ya Jubilee lakini ugiwe ndere president bautu kwa tukana ai serious nebo enda na nyo yari tumi mbasi yerwa eyingwa meari TNA na URP bia men bia torongamete abo then na bwiri kuma out clearly kwera Anthony ndike amakiawe ikan Jubilee na baba usupport cause but we go atera ure he send it president igoro akiaria ayandem very clearly akiwa kiamakiawe ikan Jubilee na Iran na Jubilee na renda antu bonde bathuru na Jubilee eu intaibirwe we can but then atera wetere kiamakia PNU atera ure atekwenda support PNU president my brother atu said the level na munya is desperate na kiamakia Jubilee na kia PNU to tell level na mwe a national party a ruling party the Kenya listen it's important to admit even because I'm not used to show sia itena na amuntu aeleza maoni ya na ngiongo ya mando tolerance na ndenda kuwa na rawiro huu no ntuinda thikirite na rĩa kwaria desperation ya PNU kana ya munya tintu kingi munya does not believe in democracy munya atewitikiria akona fairness in Jubilee despite the fact in respect his opinion ya ushwa gitikia kura no kiama kirakenda so pukenda kuira munya no lazima ete awasa poturu kana uru ere munya owe de kana kurungama that will be very undemocratic no to ina choice free choice ya kudhura rokenda under constitution by virtue of that katiba kwa u as the media kana ni mondos ora responsible enough akerasia uputi once kana kuthoma so much from what has come from a statement ya mutongeria na areta issues yasi likely kundivide anto because we have a responsibility ya tongeria bring cohesion bring peace amongst ourselves na nako ina any doubt I think it will only be fair muntu yarate kueleweka akasiki clarification ngena tukomba kuelewana so but to accept na ku respect position munya kurani under PNU but bugeya kuwa ati ni lazima la president ayataki mwira akiaria kana era munya huente kwenda support no ndo Jubilee you know kogatha we kinyidio uru levone ya munya no chokaniria nawe bai mairi nyinge muno bautu twani kwa andu munya bautu ndo tu team ya uru we can play same game okay no kuiba fair enough so please never go
So aruate nibo bari nibo wongoba bomba ko wando munya ibo mwando enough. Minya Mithika kira kuga is in the national government. Then a president and all the authority of the government. So okateka situation hiyo ya goro. The reason why president nyangwa atengi kweta. One, president nekeri comfort zone ngau. Ekwithirwa PNU ni mu support, Jubilee ni mu support. So automatically atenda kudhukia kura ini. Yeah, automatically. And then the second one, so that means Kinyawe are desperate ya kwithirwa ati kwenda kudhukia kura cia Kinyasia ici ya PNU. Of course me ai siasa ne. Ai siasa na kura te kura atenda. Okay. So na ndai atuma kura ogwe. Ogwe no kura. Inya kethara na kuga medeka kuga ginto kya Jubilee. As long as you're not supporting Jubilee, you're not in Jubilee. Ogole omebo, which is very true. On the structure ready na anto betana bali kasarani na bete kaneria. So inenyoro kuga ingo support president na ina kiama kyawe. Me atiku tonya na Jubilee. Lakini now president wenwa as a person, aina two things to defend. One is the vote. Second is the supremacy away as the president of the country. And then the other issue is medeka wauga atomba kuweza ba medeka irrelevant. Ena ambira ko rwamunya re medeka rande bagaita ngire. Okay. No mwanka geni gitigiro bamwe. Nande munya nande president ambire kucheza para barungi president. Ndo erekeja very strong. Very strong na level. Okay. Okay. So I think allow me and to what my brother said. Nonto ndina mankwenda kwa ngina nonto nyeoro no remenda mburi atri. President Kinyanto aba kuanga Jubilee yeoro nande na batena deina na nara euro indi bainyo. Tamuranto ba bagotata bakiwa Jubilee turano ibya dogre ba participate itakiri turano. Ngwesi yaku inene muno seko ya kundiro na kuya kusoto to problem tabia mame mero kango sapotura wa kuwa kwengwisi raisi kwengwisi Mithika ya wa ontora ene naria Kinya MCA ayatakuruma na kanambi ntithitha ciatia ntimucokaria ya wa mbera wa kwa thore banchokerete kadendo ya TV-ne akaruma Mithika lakini na antu effectively baomba kwa andu kadendo. Okay. Right? Nikwenda tuita ithurano nikwenda twariria mantu ya ithurano bia Jubilee but kwanza kadendo ni tonto babu tukwenda uguma kiameneka Jubilee barua babu kabwe cowards. Mbere mandika ni Mithika. Barua bori bwa kabo kira masindano ya yake Jubilee. Mbere mandika ni Mithika. Ngombe product ya democracy. Na 2013 Mithika na alege kiama gya TNA na ikunda alenge support akathuri murungi na gretu na mbundo santu watanya kemeneka kya bas oro mo mondika nya east ukatha ko gretu Mithika bagire gretu Mithika dele ko MP o gemba ndika ile na ikethu mabatu kuregana na mandu ja kunga nyantu patanya kemeneka Jubilee bonde tondo that will kill the space of the young people tondo that as you speak Jubilee ora bakadithia pakogya Mithika ndo na mbecha patia kadendo ndo kadendo na mbecha ka kadendo ngi na kadendo ngi ko ikena mabatu kupinga agenda ya kuga tojoge kama one party state on the Jubilee na ndiba Mithika bagwa tojoge one party state ikena mabatu kura kama njai za Jubilee. Number 2 munya toka ikawant kura Mithika kuwa Mithika kwa ndo da easy as you speak kiama kya PNU ikena most popular in Meru. Let me be sincere. How true is that? Well, those are reports which are not as in Utumba kwa shua Montreal. Uteke dhimikireo uteke tukraideka kukimenya tumenya no watega ndo yaida rigoro utega in both sides so nomba tumba kuga no popular at the moment but what I can say is this the connection ya mwananchi wa kawaida na tongeria dhai ile ikuraja kidogo naomba kudogani antoba kirui baku kana antoba kubui baku lakini actually botena bo. So you cannot authenticate yani tege ntomba kuga it is true no garande fura kura cha ringwa ila to kamenja nomination ya ringwa au no tomba komenya nande who is actually the okay bwana Litore baru ati wowe ngowe product ya democracy na kwira antu bonde bokumekia ameneka Jubilee ni kuorwa democracy ila wowe ngowe product yayo Only I think
katambelewa ninkumuroma tukiaria akera cha kuthikira bwega mbure uoni kinyaka tatu na difference ya manto amesimama ya vyama inko support kana opinion inko respect opinion ire munya kurani na kiama kia weno nto katiba netikiritie mundu kuthithiate yago ntikane nduri makosa and I will never, and let me tell you, I am one of the critics. Ebaraba inyambunge and my record is clear. Ebaraba enda usuppress democracy na kinya ke kurenein. I have said many times that bato kuromba ba Jubilee tutuko kwasi anto tuteko lasi media bato katukuromba anto bato kaomba kuona mauntu nabo na kueleano abo kuite kwene ngetu itake sheria consensus and item kana meeting of the minds that bautwe tore afasi ba Jubilee ito kuenda anto bathura bonde na Jubilee kenda kwa sababu kathura president Uhuru Kenyatta I president eta mbunge ethire aina enough soldiers in terms of the numbers here ayumbe baraba iko why I'm pleading for this and itenere muno inura 2007 mbunge bande kuthura MP na rako ile na dispute ya kura ndene ya Kenya PNU nibyo ndone metane kinyinga na ibyo ndo ya nyono ntunyo ithirie nthi no ntukike muriki ikinyinga narawe tibuto itake munga kemonki PNU ayumbe bari 43 ndene Kenya ODM yari na bunge hobeana rurando yatuikire oteke convince confianani na the international community ate kweli Kibaki na singite aina ayumbe 40 na Raila aina ayumbe 100 so ibyo ontonkuwa nende kwa vati such a problem no tinyoka ile aba mount of country divided just because you can foresee when foreseeable kweria kuriria thina yonto hii na tukiwa twende to support Uhuru na no shitekia winanto tone bratomba kureta anto bamenye kwena sababu ya strength in numbers na anto baringirwa kura kimwe bagakiama kimwe na bakaya kuthia baina numbers enough mbungene kiuria yonto buketha kirua Uhuru akwa elinya bungi ndabonera bo tek nankio uta kwene nkuwa anto bakarunga mabia mabire bakenda but I'm pleading with my brother Kadendo ne tusinda na woni kire Jubilee antinda I swear murungu kira I will support him don't think a problem till lazima mpepo yumbi fair enough it's not a matter of life and death fair enough lakini for the bigger interest of Meru and Kenya kuna need to the tuwatanirite amo Mutegeri wa Meru TV tambere kwa rani bato kirokira 40321 namba yetu ya SMS na namba yetu akurika ni ati tena mari na together tu kithimo chia kunyuma kaita kate kuraso namba uko na rongo au kire screen yeku no withro we miringa na together tu kithimo chia kunyuma kaita kate kurala kire SMS era metheka na kikali batige mantojo thedi niki akuga anto bagwatwe na mporo abori are okay yes elewa okay mheshimiwa metheka lentore bokera PNU imbibio biokera inore no to ente kuelewa hinya okay let me rephrase no to babu kire campaign cia nuchi onde bukaweta PNU na siasa sienu chonde ikathirira ke PNU are you like ibo kira PNU bo nene bwano ndakura PNU wanje kinyinga kira kithatia ndakura kwa tu akore fia ndina yo uni tio kira arungi barungamia PNU ni PNU ya kuwankia mwanki Kenya yakana nonto okay akuithia nthi kinyametheka akaigwa pin Kadendo akaigwa pin na nembodeo na hata PNU kaithia bunde niko PNU kaithia nthi na onto ni with against principle ila tokuwa twinde ito ailia Kenya is greater than each of us na ku safeguard interest cia nthi through kuchwa utongeria tukaomba kwetha twinde tuciona nacia turi antu amwe kinyantu bake baitu pinga tuketha twina strength so ikio ake nkuromba lakini kile hata kuna potential threat ya ODM na Raila Odinga kile presidency ya Uhuru
especially for a country in divided under 30. I wouldn't care how many people are elected under many different parties. Okay. Maybe Martin mbele umau. Ito kuona narua munya no kali mairi tatu. Na kuga PNU ga support Uhuru. Antu bagure mbumo no. Bakire kana jau. So kwege ntoke kuona ni. Iliona ni. Azin munya no etere bakiwa tuenda Uhuru lakini wafuasi bawe no bareke. Ino ndio au bagure mbu kabisa na bamurigiri nyaria. Bakire ga kumanisha they can decide PNU ne support somebody else. Yes. So it's an open race. Dia ndonyera u confusion e dia ndonyera u batu tukia maga PNU itwali sovile Bomas of Kenya batu to support Uhuru Kenyatta 2017 na tutekana na kanywa kamwe twali twadura ka Peter Munya Patrinda to kwa kia maga tu ka PNU ina resolution ya delegate bond to support Uhuru Kenyatta 2017 in 2022 tutakwenda kuambia kuspekulate mambo 2020 bali batikwenda support yenu bas now listen ngeti ngwenda kulekana na ule lingera kuga that anti bakuga ibakuraga munya au kama nzo PNU bakareka ndela kuwa we solve that in Bomas of Kenya na njokele meteka mwele kama ya PNU tekia maga ntura ikiama national nandi tonto tuna NEC members from all over the country itu adhure NEC members betu from all over the country na twadura munya ali Patrinda wetu wa kiama PNU twadura yantu ba Mombasa twadura yantu ba Western twadura yantu ba Nyanza twadura yantu ba Iku ku kiama kina na kiama kya ntura is a mass movement kiama na ntu mimi to ngokera PNU kuna kiama bingi video ntu mimi to mabate kubigweta kuina na Kenya na nukuri kana uru agweta Kirinyaga madagaro no gire ba kedwa kiama kya na Kenya na iba ufundi candidate bao all over the country. Bagiye boss about Uhuru Kenyatta. Why is it that the PNU is becoming a problem in Meru? No know about Kenyatta. So ba aruatire bate kwenda support yenu kwa kwethibo kwenda umu support ukumenikire Jubilee. Why are you insisting? Yes. But you have undemocratic right ya support mtatu kwenda. Ningati mtu kwa support Uhuru Kenyatta. Na jamii watu watu kama support. Na kama ngele bo. Na I want think Kirenkera is quite keen. Kwa ilia Ramount ya kutendeka within the county na inkuweru imantu yau itumiria ugonere kwithire munya akirwa hapana te kuonania ati kaba kuwa bate kwenda Uhuru aringirwa kura katurare mairitha tuyoro na nto ground kira no kya president araririe na tweleza why there is need ku support Uhuru no support kiama kya Jubilee brogu nkieleza. So ria munyetero bera bato to support Uhuru Kenyatta gata support Uhuru antori balane lero Uhuru go very effective president na bulgo there aina team akaritani ongwe. I think that is why they were saying no. Number 2, I have challenged many times. I would want Meru kwa to munya na kwenda otura kwa pride ya kwenda otua baado tuli Meru nare ke otu kaachia otura kaucho akia marani president 2022 narunga Meru are nonto na kinyete status yo sieta Patrinda nonto arenda unya status ya Patrinda bakarande medene mona Uhuru na Raila Odinga na others. We are yearning na kinyete anto ndakwira ne wate Patrinda uyo tukiwa na thiro Patrinda so wankwenda anto atotere ito tora mando 2022 munya neye thai arani president ulinda ule one time nde onto wetu wake mongoro munya ke agotweka karani president kama helicopter munya atweka karani president kama ambesa enough so at least ndaure mbene TV na ko TV yaro na ndawangtiwa and I mean it no kuba no ndenda kwa show acha Quran kana kyo chinda ari ndakwira ndawe na rani 2017 akarani 2022 no nde mumero inkuba nde kwenda kuba nde brown nde mumero ngesa pota my own brother agira na for president so irango kwende atotere itaro 2022 tutie ye kwa nya together atoreo let me have the time your support candidate your president mumero wito munya now they are in ability they are in inya no kuba na ndiri campaign. If not 2022 ndakwa 2022 iko ya mnango ndio tuna president yaraka urakumbika no ibongo kwiroriko ibongo kwiro so ake agutu ate kwenda Quran na tuere you know Amiri baka yikashwa yaraka muno and this is the very most unfortunate thing kile Amiri wetu mumero
ukenda omwika so close to you mukachie nandi ingorwa munongera janto bakatura okachwa omwere nonto wono kona wina problem yeteke ngabana Quran kenda anto bona akakopa kona in the future through you who president nkwenda kenda ba ukelia ndracha ya 2017 tutia heruo narunga medai tumusapoti ndenjenu no omwe na barabango kuona TV ne bakiwa ibawokwa wawokwa lakini bia bakwibokwa fundraising ya mantu yo individual okay. So na no tuba utumira kyao kyanto so Ameru baba dikirite munya nara ni president ruari mebeka woni ya ntero ngama itiankaraga nakyo woni mpe muntu omukono omunya uitio tuko na murenya tukigana na barabange ay rais tiajo medeka wa kwa munya president 2017 ngavana munya dai ngavana Omeru sitting governor nakako twali election yawe 2017 ko ndumba ko medeka ndumba kutwira TV in live that munya president 2017 na naije munya ngavana Omeru nande nako twali election ya 2017 ya ngavana ndi muyumbe wegembe South indare kanire record right ya kutungurwa ta muyire indare kanire ne teke gembe South nchwakie ne ke Senator Omeru kai mwanya atamunya no kauta kana katika ntora Kameru kioitie ke Kenya ke president kutina mwanya na teke ogwa ke ntora nikyo senator Kiraito umite Nairobi kire senatorial na lezito Nigeria Nairobi te president eri ari mbunge Kiraito na kwenda kuya kwa ngavana no kuibwa which is in order uka compare kuya kwa Kiraito kushwete ke ngavana na munya kushwete ke president is all different. Look at the scope. Look at the responsibilities. Siangabana na president. You will be induced kana okaibwa wena tamae kwa president no ndo wa stature na command ya ndegro yonde. Peu kiondo mkua katika county ikantura. No ndo kadera Kenya yonde. That's what I mean. Ikiondo na example na woni mbada constituency mwe. So yani nduri. I have left Igembe South constituency now to run as senator wa Meru mbedere nkiomba kuritira Meru constituency kenda ngui nibunkueleza so munya ainga no county mwe akere president wa in Kenya in county 47 so that's a better bet ya kudhivya ngoge guaria ntwe naturo kana Meru mbere uma utianjo mbere meteka kidogo na ndimo atuchijia ngo post na ndi siasa ja ndio Kenya. You remember in 2013 medika ro ya great wa support nandi na great bana munya nandi medika na achichi ngo post nandi na magetika ga MP wegembe rata kulomba sereta na gwa munya na thuki nandi no ndu great na kulomba magetika ga ngabana Omeru medika dare mucho 2013 na nandi timo choro munya nandi na kulwa munya nandi no munya na kaleta kiti can we put some question marks on atongera betu no ndu bo kuchenja ngo post no ndu ntikwelewa imbia Argentina ndikira wa mtu mwega in 2017 na 2013 ali mtu mwega. Okay, yatu gatiri in politics na medeke na yakade no ndo to nyagu menyageki in politics wote permanent enemies kana permanent friends na nyawa ego bakera ni yego nao na ange badara bakire janaira so wote nyake hito kwero anga ba patiki kanu anga na ande na chore mono na nande okay atutege scope mantuyo na another scope Joho Mombasa iburonera ura chitirite na inya aya kwina several baraba chitolete na inyeu menya ngavaneji ninalete some string na ntuba kuidirwa becha baina they are controlling a lot of money billions so kweu kaunene kau ikatuma mtu agachigwa in a way otega bejere na sirens na ambina next ora president akodithia na baba kadithia sirens ke wa wiu na ambibi bionde so gitegiki kia governor most people are equated to presidency na kitu nimekuona jajo aiji tayari for presidency in 2022 kwa Ruto and declare so is it wrong kakuru karibu boye it is not wrong umetheka kuwa no metheka arua munya naro methai 2017 na nawe kuringana na wete ni kwithuranira round izire no mara kethwa kithuranaira kenda akataput
ke 2022. No, it's not wrong. No, do kewe kere munya he wants to be a governor for another 5 years. Na naije very well that atumba kurona the two Raila na Uhuru. Mahau kwenda ndo mwete na mchezo. So na tegete onaja hii siwezi pigana nayo. Inya jo. Buka jo alenga kurungama. No tunako nako atini itonga bila be Mombasa. Lakini aina utaka kuona aja Uhuru kamulinga hata kana Raila. Nase kwatana ita Raila le. How do you fight this fight? So nande the best thing is kanto nyengavana miaka kwingie 5 mbudhurodhura ni embecha. And then in the process of actually what will happen here is this, and I'm not saying with any malice. Munya kachoka 2017 for example, Meru yomba kuuliria no ntuba kwethura we akambira ko concentrate na kutoa presidency meme aketano ni mekai mono wata manto engera jangu na ndio kura kan dream cha Meru na kitu mimi nkura ndio wetu wakaora kan dream cha kwenda wengi kwenda kwanza to Meru tonto na ndija kinyere kitara generational change ndiko na dine munya kuka na kwa president 2022 hondo jamu Meru na nde to nyezo zabote ko mono for so many years ko na Kenyatta iko na Kibaki na yetu zabote Uhuru sasa 100% Meru zabota Giku 100% for now and again plus 5 years now na ntiko na kwena thina ya kwithira mumiru mwaki wa na kwa na president 2022 na keto akiwa na kwa na president 2022 unika support munya full 2022 akitha na kwa president kwa hiyo ito tika kuingira antu dream chao cha kwa ndio hapa kwenda kwa on the own selfish interest tondo kambwe ngo support kadhendura kwa lakini nteko elewa meathibie evikiri tuna antu bengi na think for lack of better ones kana choice ndina problem ya adjectives ira mumbo tumira pande kere no rambetite kuwa nontu na melo tukwariria na ndine sima muno na kuruba bandikirete na ngekuru na bara baisike meru voya ndambo ciuria kweri untu umwe kadendo aru atureke kura dreams yantu nendere kadendo mewe munya dreams cia munya niga no macha tutha mudakato atu ninyo kuona tutakura tu turata miaka ya twatu tu sanda 7 tu sanda 8 tu tukiro tabu tu dream tu tatu wet dreams no kuba tutomba ukinya na mbere kadendo menya kinya turi amiro kari na turi akurume oke akwa ndeti imuhari Mombasa na imiruri na witite ongwata bange mambo ya batawa sawa murumo otekinya Mombasa sawa yes ende tukurunga kuraye uteka matano kure SMS ile aye ku mheshimiwa Lintoreri wate Lintoreri should know that we understand that he is running away from shame because anajua hakuna chenye amefanyia watu wa Igembe South, so let him know that hata hiyo ya Senate atumpatie leo menya no kuwa ate warietwa ene muntu te identify ukorothoma TV ne nonto no kaya bauni amba nonto muntu digeria no let me tell you kisheria kanenya kimbunge okay otebo document ite signed muntu ate kuwa nini utumba kuunda so on that note I will reply kango ndo kulitana manya tukuri kuthoma na ija number 2 wanaringera yondo kwa mundu atozia duare I want to send you to Igembe South eto trime barabara kuma mao atamekindori imbere mbungwa itari lambi imantu isi sukuru ila siare stima wakwa out of school sai under 14 siare skuru se primary o idatu daindi na 110 ogeta dai mawa do iroko ne kinjo barabara sionde ne auto my effort stima iroko ne ya kana mawa iranda iwanjiro ya bale na trikare ila mawa 2014 isi akwa eta mero the first title deed mawa ya didere twende ya didere to education section 1966 inyo mbere wika title na dai in education section title ya isi ya neto in my leadership including gore ambesa CDF kenediwa aso to didira ko tira wire ne chekiuta tena watho da ire ina kaniri
Vikiria ndakwira ile ndambiririe 2010 inde ya na title na first title sema wa town siena niwe tariki 14 April ni Orengo I Minister Stadium otie muyumbe nyomeru including munya o ile wate no tibakira Raila so I am telling you nankwire taito hiyo kura kaimenyi koti ukethana thome ruling yauire ne issues ya procedure ikwenda kuwa rectified nonto bwa ko a process mo da bypassed which is procedure. Why was it bypassed? Regulations itarisho ku parliament so ukakwira kwa sensitive ukasi Ameru TV ne ubera taito ira ba but then in the ruling but I am telling you what the ruling has said. The ruling yawa taito ira si anetwe ku procedure itathia tura no parliamentary okulukia regulations lakini yawa taito inkweana thirikari one full year ekuthithia mbi rectification of procedure so already a committee has been formed era ekayana those regulations ikolokwe parliament irregularize title so tuomba ko dismiss thirikari na ngwe onderity uwa title itesia uma na kauti etainale fine remember what we are saying in a serious impact to the economy no ndo title imwe ni change to bank so we have to be very careful jambo ngerau no ndumu ni kankwenda tu ya thimo izire mbere alafu so uwa mwere karte na reality yegembe go conduct an opinion too right. We'll try and do that. Yes. Mutegeri wa Wero TV ni tukwenda gukethimo ijiri ithatu ukirukira na mbegoko na kire au no turingire thimu no karaniria na weshimiwa babo bele na kinya analyst yetu na ukore kiure kiro kienda kuria so thirikari ya Jubilee kayo kazi anto twetekire title DDU. Okay. Ogatega one of the things that kumera clearly ni their promise. Promise ya didiriwe thirikari ya kwamba wakanaja na a certain amount of title deeds. Okay. So ikurare na ruiro. All that thought, eh? All that thought. Dero dena mtu laini ne, hello? Hello. Habari yako? Itezoki. Utore adena huku umako? Saria John. Kuma zensalare. Habari lare. Itezoki. Ukawata mukuru. Kankuria lentoreatre. No tunakuwa mna na kurudia ita prombete 22 abili kuromba zai no nturu arere prombete 22 acha potiki ba 22 27 acha potiki ba ya kuromba 2013 na bamwete. Okay, thank you, good question. Kanjokia arere Kibaki apingi Raila apingi ni Uhuru mwaka yona 2002 alusi haiko lose Kibaki a president haiko a president inaritangwe mbera muno so kutari na nindi ya Uhuru nondo Uhuru interest ya Uhuru nende ya boya na ritungwe boya na na satisfy nura Kibaki arita so kutari na nindi yo mupinga na lewe Kibaki na running president wa sika second term so being kuwa thai tampo nyamunya aina makosa ya kuromba kurura kuwa karoma kama 2022 kanko mwera atiri 2022 ekura ya muno wotarunga metika president wa upingwa kana ko alusire concentrating netekyanga bana ko theikyo kwenda thai tia wekira antu stories ya 2022 imeaka itandatu kana etano na nusu karua hari no medika hapo kwenda standards Uhuru na ndege kwamba kitu 2007 asapoti Uhuru Kenyatta asapoti Kibaki kena bagenda endera kwa ngwe chawe idira na twenda dina za mudura ndiko na dina imbi tuma kuna dina kitima kikari yake tenjubiri yonde kuna dina kitima kikari kudura munya na ku 2017 ateronga ma president alo wa 2022 why are we bringing double standards mheshimiwa Letore ka play double standards ka play double standards okay weja ukategere ni mwere seriously ora meo hapo ngitere ntadiri arankuga okay malizia what is happening is that munya aina right chionde cheko kodidia eni mipango ya kwenda kodidia ke maisha yao ya siasa eno ndo bakwithirwa no wijura chibangite ke siasa is a young man I think he's less than 50 yes so aina long journey to go in political life na aina right yewe kuga okira kenda kuga nonto no wijindi achibangite so in the actual sense
na ugatega inyo Uhuru tu story we Uhuru tukametega bwaga kedro moya ata mu introduce in 97 achokam aja kuintroduce na ndru kusukumenya wengo ndauga niliambiwa 2002 na achindwa na 2007 na ndipo na aja kuina hatari kenda na ndauga atu support you uju. Okay. So ugatega scenario hizi lazima kuna point of introducing your dream. Na nde munya dai ka ko introduce dream which is very valid. Okay. Nonto kwethirwa na tegete ona 2022 Uhuru atethirwa leo. So what will happen? The kiwanja kiomba kwa open. So kaba introduce my dream dai antu bedero baije ngetumera campaign platforming de no dai ekorura for the governor. Thank you. Tuna mutegeri omoku ma Ntereche Maoa Wero TV. Hello. Hello. Wero TV. Hello. Hello. Tony ere sauti ya TV yako tafadhali. Nande. Oya Benson Murangiri kumadero gaiti. Na odi kuranko ndo ya mwadi wa Tony Tore. Kira kitumire wale antu ba pinga munya yakwa antu ba support Uhuru. Tebo ndo Uhuru arari yoro ndene mutemanyo. Kato babu lino ndo akwendo na ko kena leta kwa mirangi barabara na maendeleo yange. Na bato to yanto banero otemurande kinyero mwa aturure. Kwa hivyo bato anto bebe tumire munya rwa iba opinga hekwa support Uhuru to bakwethira ibura Uhuru arende tere anto atingire anto no bare ale anto Uhuru to da otebe bato ira isi aturete ko yanero ni bato azu na kuyi sai bongo temurande kumadro iti. Asante sana Murangiri. Murangiri athikirite wangu ndo mwira akaeracia kwa area antu. Yonto Uhuru uyo wengu beneficiary of project ya Uhuru. Project ya barabara ya Athiru ya Maua Athiru with a national park tractor si barabara na dai kwenja na postira barabara uyo equals 1.2 billion. Uhuru karenda akenje barabara ya Athiru contractor iko. Wero TV leo. Hello Wero TV. Habari ya kutura nena. You want to lie. Ya habari ya kwa bui mama rito ako Mwenda Litata Keke. Mwenda? Litata Keke. De mionera wetu Ilare de mionera de Nairobi. Okay. Yuri kia kwa kimwanko inko konka ningo itikanirira mante yau Mheshimiwa Lintore akuwa na yete kiria nako demu tampuranga maratasi yanto. Yuri kimwanko uri kia anto PNU. Na atirware ngavana munya au tit for that. Okay, ako ito rate kung mga batampurangire maratasi. Okay. Wayele. Ito terwa PNU. No yete we strategy, political strategy. Yo tampuranga billboard DPO. Kenda bonye the entire world, kana the entire Kenya. Presidency yete ibo batampurangire. Waya dato. Nkwenda kuria kadendo kiuria. Torore kia menecha PNU. Kadendo de mori kiuria inamba ya nare. Kidera inyamene are kana imote no tenkona kama kia PNU. Kiri nanto badatu. Omore Gigi. Sorry? Omwe Gigi. Alafu na kuina mugambi manyaroro kwa no fund kia makia PNU. Ente kadendo no ere Ameru ikiamene kiri kwari. Kana ni kwari kia PNU kaniwe namba ambi kana esa iko fan. Okay. Haya, iweka muthikiria. Mbere makambu yetoka munya ugire kuna tit for that. Munya kakuaga anto banga anto bagatama mama janto bangi tonto atamburanga ja muntu wamugire ngambiria. Watamanga ja nturi. Yani ngatamburanga watamburanga jakwa. That is what munya kumanisha. So aruria ikomba kwithirwa ni babu bongo bori tengo weje kenda ku paint Jubilee a bad picture. Ruma ziriwai bantu baba tamu maza yewi yantu ba kekari. Ruma zikuga. So is not confirmed. Ni ruma zikuwa. Okay. Is not confirmed. Number 2, agua kadha ikiamene ku onde. Onde famune kiamene ka PNU. Na kiamene ka PNU tuna democracy. Nige badu ba ndantu baba ku onde. Tuna ba mugambi manjara, tuna ba tangoge. Na bangi makenda kuja beje. Okay. Lakini tukata kuthia mushuyo yotu. So inyamene oreka na Jubilee uraba thithire bo uraba thithire ibeza baitara
batara kiraitu murongi ikiama kiwali ngavana batara ndore ari acha ari senator batara kajuju ari women rep na ndoshe ndi ngavana wao kama kwenda kwethia andu bamiru bonde iba bakabatara andu bakarunga mamiru kuma nondu gigendo ya dorigadirie nondu kwa duka andu bamiru batori kedra no bakwenda mujumbe wao so mutegeri uwo ari uri atiri uwere ni ari kuri nonto ne kumenyakana kwina bo ba mugambi manyara baraba kwerekana ibo fund kiama inore owe motene kana nyamene na funding ya kiama is not an issue nondu kila tutagana kile democracy ni kile kulinga kura ni agenda ya ku uko kulunga mahimbi ugathena andu bamiru kuna democracy yes, this is democracy. It's not about no support or yes, it's not about imagine na nacho. It's not about na dongi sureku. It's not about together go mutu na ka umwiru. Jani, it's not a problem. Kia tu kutaka kiki ama pia no komba ku deliver iti bila tu kwenda ku deliver. Number 2 ya mojogene modiki yo. Mwile mkamanya na mbete kura tu na la boto supplement. Ona yana. Ona kura 2803. Isaza? Ko unte ko ni kuna dine ujina mkamanya ndujina mkamanya na kata mwenye na mbete kura 30 na tomo chini la kathuri. Ndimo na joka kathuri murongi. Ko unto kaja kuna nishu onto unyango ngo mazanita ninga da muziona abo onto bijenga bajina ndi bopira ino mbete kura joka miri onde nyana ingo wandro mbagura ndimo ja kuna wasiwasi ya kuanda mugota na kande kana kana nandi tonto imbije history anto baiko yanto bau ko unte na wasiwasi mundura to kujina nona ndi because I know it's too serious okay akumenya okay is too serious in mero gidiga seneta mede karentori now naoni is too serious is that true Mbere membi analyst ya chokia uncorrect impression ira kadendo akwerio create Jubilee ka karere ndi ya ithura patu ente thuri woni Jubilee ndi candidate keito ate thuri candidate Jubilee ona kayuyu ni bautu tu ngo to awere to gere to na twina objective ya kuritamiru tongerie ne buthubu na to batu tukaibangania mupangilio yetu tukienda kurungama na kiama kia Jubilee tuchindane ndene ya Jubilee na Kilemi na Kailemia na ongewa nyoka bendo na ariko ka na upo weta bari wate bena thina na Jubilee Meru lakini ibongo kwera batu ibo twawira na ibyo ndongweleza tutaithurire na tutena tikiti na woni na kiraitu na kayuyu tuirende ku face in body ki nomination so antoba kaba ukiro otheri Jubilee no mwasa fina ete oyura kinyani beton kama chama nenye nginya munyane Jubilee basindane akiraitu no nduna kwe mukuru amutsinda amutsinde tumu support no to believe in political vote maturity ya yetu ni kinyite level atumba bonga kwa ngiri ki ideology na waiting and breath for the good of the people so tutethuri na ene mbonde puruo kakaichi anto bonde tuthuri kankuromba meru nyana ndo mamisema nyeru are nkuthirie 5 kira anto oni nkuboromba nomination ya bondure no rantame anu nkuthuro no no ndondereba kadeno na matugire ta PNU no nto ino ko ina irio no ndo memo ko kaunti yo munene okay ari nyato kai duare baba itere no ko no Jubilee no I fought that Jubilee that TNA last election Seria to achenjire katiba seria political parties act to want to bravo nde bare TNA URP after dissolution ebiama ponde bare ya members of Jubilee so mbogo da kata menya bora sheria ya one ignorance of the law is no defense atoire ere member kwa Jubilee kwa dera kumeta TNA I'm sorry to lose muntu maana mno ndene kia maketu kia Jubilee kwa wene no lazima mheshimiwa Bugeta alipita kwa kwenda kwa giguria ya au kwenda ta PNU ndino ile bili uni PNU yeje metheka mbuga you are not aware kiama hiki ningi rweta Nairobi kotini ndakala kuninka na sekretari general na temu sekretari general ngelo ya kiama ndininka tukali beji na tunka toyo ya kiama ngichanga nyiri ba Korea Nairobi ko imbije history ya kiama ya PNU ini kinyati ba ya twachanga kidogo to kitela kotini ndachanga kuma mkoja kwa okay so mheshimiwa alikwenda kwa biento kwa PNU ndo wakonyira ndo lavu ya kwethwa inkwenda kwa mujumbe Meru na ntikwenda kuingirwa kwa mujumbe Meru na ndo issue cha kiama. Mheshimiwa ni kikali kiletete president kirarete president Meru kana Jubilee
president areti Jubilee tekikali kikali kana Jubilee inatongeria baraba thurirwara na politicians barabari ba Jubilee na wao kinyila president ibyo twariri na president atwariri ya president mtuko Jumatano kire kuya kwa Meru kwa Jumamosi no tutwayete mathikone ya the late Kinyua na Murungu amwike Antwaya iro twamwere twamuririe no twabangite launch party in Jubilee kwethera mba congress occasion na remo tugaromba bantu baiciandikithie kura na members so the president gladly accepted na itwaburi kweyanwe aikuremwa mantu ekuingia ntukuwe Jumatano mathikone ire atoere ndege atoya kreito murungi mathikone ya Kinyua na toya na apology ciawe na towa president akeya ntuko Jumamosi ku launch kiama nigo akari itu twamwetete no kweta na yete mantu ne akiama ate yete mantu ne presidential functions ringi okweta ipati okweta mantu andege boina ndege si branded who is funding you te kwani no nde mwitonga nterika yes irani kwa ikyo nto kuona ndini yo mero ne eta nyanja ye kura kana ye kompra ye kwa kura yes oro kwenda mbori nambia chumete au proof o yambangi statement kana nanko vete marandu so is mine so tukate kuewa hapana nto tumira cia county no kibwa yes so buru manto kako go ndau dinembia no doubt ala just a minute ndinga bitumba kunganga ntobangi ba Jubilee no ntubeno gwa mono na negeza matukura kwa Jubilee no Jubilee negeza matukura Jubilee madena ndo ina democracy ngema ngwa kya mageza ndo ina democracy antu wanda bakungwa na ibametheka na bagira ito na bakajuju na ubeze kwetu Wewe tukapa space ya kuromba kura na beta mushone no hayo ni space kuromba kura bukwenda kana ni kiama bukwenda kia funded no it's not about funding the party no tukwena betirika sia baraba kwenda ite mwanya maybe you're broke no kama kitu kisasa ndakula kama kitu national is a national party now like so many wishes ibakula tenya beta kuchi yao all the functions we are doing for the party within the about tamuko imuchore jari ndore ja kana jaoni akaita ngarewe akaita thank you together akaya kwa support kama tonto watu tutena stress ja ibena ja kwa ja mtu watu ukusupport Martin wetaka abantu jaja ayansa yose kana mbale zambere ariyo mbale zambere walikana igitara kanu before 92 kwali president Moi then na chama ya kanu kerengia mwa imethika that was it mebo tingidro kutari na any other space ya kucheza na utingite anywhere else na tukutari na any other party whether utekanune then we emparene automatically haya nande at this moment man to change tena ndo bakwithirwa democratic space era nene mono na mtu no wache rengi etinda lewe na ra kwenda ochethera and actually you can come and sweep no nyoka tukete so democratic space yeje ne kuleta mantu jaja na nini utodira we sure that oingira mtu atina ndino dhiranire no ndoka ukalikana 2013 pamuruki na Ibrahimu tokonora bacheta na ira mara muruki etini mara netre mbas mara na chokere tini na nyana ni the same na nyana Ibrahim the same mara ngali ni barandero tini rona ni barandero mbas so it was democratic space yeje neo antobara baingi batera yiji yeje zandija bakadendo bakuonera kanya ara kombomba kumira kira nikwenda batwira gitumi kia bobo ethirwa bakienda itebibia senator lakini re kuri nto bomo methika lentorewa mheshimiwa ruwa ati nikia maka Jubilee nikyo kiretete president kana nikyo kirete president Meru is it really Jubilee kwitweka kinyari mheshimiwa Kilemi Mwiri araririe ni raia bongo ndipo barawiriba kwenda Kilemi Mwiri aria na kinyawe na aspirant governor na mwenda bize watira aero kanya menyo okalikana the first time mutwaliririe twambiririe discussion hizi itougire makosa raba medika badithirie ku identify kikali mbere nyat pa kuire nomination of course tema kosa as in they don't have a right by a right lakini and when it comes to the action and Jubilee and brava ingi batingi nganira unontrale tayari line up ndiridirwe Kreito is a senior person
in Jubilee and even in the government aina say. So na ndio kuona on area tayari it means kuibaba kuigwana ndaza ngatovora kweli. Nkomba corona wezo nkomba haza nkomba which so mtu anataka ataka kuona mapema acha wacha njikate. Nibuwa gwabo bakupira ba Ene bengi iboba kwa ile line up bakira. Eno ndo ile line up ne didiru na democratic space era ya inganirwa. So na nde Jubilee ekureta president igoro. Otongi oringi cheza game mwebwaga nondo Keraito is a national figure kere Jubilee. So na aina say na no influence everything. So ni kumaanisha ati Jubilee Meru yena ene. That's what they say. Of course, what happens in politics, no mwanka wedro wena antobaku. Na ucheza na antobaku mwanka lera mtu membia kadaru. Mtu kataka moi mtu adarawa akamodrop akajukiongea aka replace. That's what happens. Okay. So bwana Mwiti Kathendu. Yes. Ni gitumikia tekia senator why senator? Mbere ma kitikia senator mea kia particular document. Kulingana na mkataba wa Mikete Center. Adera just a minute. Iko na mkataba antu wajaba kadri center utoje baba kadeno. Oyo na bakari bonga beta boga idibeba kwenda. Boga kitikia governor kitanyambene ngadigania. Na idea center kikale imenti. Na baga ne tibu na boga ne bigakara. Na boga mkataba yo kale for 10 years. 10 years na ndicha tena only 4 years. Tunandu bambira kungangana. Gredo kana kwa gavana na munya abantu no wenga gavana sitting gavana ne wala mwa yote 10 years ande wonda kwa na ndundi movement na kwa mkataba yo ande kwa amiri wamira kurwana andika iri bakiwa nga ongena ndu kujana ndu kwa mutigania muyembe movement ndauga tia ndo mbeketiki status quo elimeni kana mero tegana ndo number 2 ingora kwa kulibisa ndo mero kiri senate tondo senate mai na rocha yo ira mujumbe kwa kwenda kuplay na roho ya mbele ni ku represent county government na atikuwa no 9 to 13 ni kuthia sheria kutunga sheria cha county ili ka protect ndo ba that county na atikuwa 117 ni revenue allocation kwa logic revenue ya national government na bunge lakini atikuwa itakuwa kwa mkataba yo imenti no just a minute those are local projects but kombo ile yule kwa imbe mangora kwa seneta niki ngwera kuna sheria ile kuga ule seneta batingwera abatikoita number 4 atikuwa 145 ni ku represent alitibangu batikari na kuimpeach president na deputy president uje utoro era mtu batikuwa ku parliament ubatikuwa ku ro ya kutedia ndo ba benu so abatendi na ndo kumuri imbe makolo mede zaida ndio manifesto kwa irangure nekyo ndo nguri atokera bamiro bond in all my meetings antu atu itakurwandwa chakieni chakurumana mutongire na etera antu bao anjera chawe imbc ndi icheko anjera chakwa manifesto yakwa is very clear unbe itakurura majani chetu chaja kwa Mombasa kilo emwe chilingi ngira maato ile mlimo yote majani na chilingi 40 mwaka junta mbito kurura kawa getu kara kwa Mombasa shilingi mara mwanja kilo emwe ile mlimo yote na shilingi 30 na unde mulimi ni makawa ni mama jani na mali kuja tu chaja kuona heguru yote kama mali kwa gitro baka kwa ndio mwego shilingi makajairi baka dira dina munde na baka anda mali ile bati kwa mbeja tu ikile sheria mbunge ya kudhima ulivyo tu na kilo. So na indubete listen no ndumiro ni orimi. Okay. Na ntiko na bunge betu bakirwira mbeto bakura na muno. Thank you da ni kodira. So mheshimiwa liti ontuki iteke senator koma tukite kumana na mbere ka mberio clear mauntu na ontu Kathendu na ukasianto nguye senator ukatoma katiba article 96 nyoye lasia the rule of the senate nguye ai senators the first rule here we na ukari right although he missed the section ya representation ya anto ndene ya senate kanko ndo mwira ngwezi kuambira mayani ngwezi kuongera kilo tengwe ya senate anda katiba yetu ya Kenya ina functions sia national government na sia county governments under Schedule 4 a constitution ya Kenya issues sia agriculture sionde involved issues sia research na marketing sionde is a county government this a national government no tikereo so ngowezi agriculture isia manto ya policy iyo we iletio so policy na manto ya ku market na uswabei ingwe county
That is not what's supposed to be done there. Why I'm running as Senator of Meru? Na kangwenda kuwa bombere ikweria kunda mystify this myth. Ire tura hate kuri oitebia yanirwe somewhere kenda kathendo gwa ni aimumenti no awitietike senator. Itebia Meru bikaringirwa kura ni Amiru. On the basis of ability to defend the rights of the Meru to kukuritira Amiru ngwe no tirio o musemanio yuari wa kueteke ikete ko kana keto ndaibwa no nto toke ya kwa ile kwa thani bukwerawa atomba kwa to kwa gariro nthi kwero etekete tiania kangabana imenti kete senator muntu wembe inati kila inapu ni mbie yawa no nto okay kwa ile nya population ya imenti in terms of nya vote strength ina 248,000 kweta okay awita na voter register 2013 pakie wete au not have a problem no ntibo majority tiania ne arena kura 94,000 kete kiangabana igoko bayarwe hembe yara 146,000 voters baba arira siao mwembe o ari represented onoriku na iteke embe ikikubayarwe kathendo wotare okogwa kawigashwa urwa ko kuigwa so manto tare part 2 mojama no ta attendi utena minute yeyo no tomba kuingania na ngania bakarande please Meru no story agitapora no ngora muri nyana ndi no ingora muri nyana ndi ina baraka irite bya okuduka mitika igembe no ka seneta ntojo itigane no ka ndebite kajuyu no ka women rep na ngeto no ka ngavana ina baraka irite byu nande atuyo ndo namero badinga kura ngema antu badinga kura antu badi kwa irantu kanchokie kwina mwanya ya antu wawete kieta imenti ke na kenge kieta tiania bato mupangilio yakwa na kireito murungi na kayuyu na Titus kato kwa kuunify Meru lazima tuelewe Meru ne mari athatu ni ya imenti ni ya tigania ni ya igembe koge power arrangement a county we must make sure the three sub tribes see represented kiritine kirako kubanga mantamiru na to wende batu tokawatanira tuirite twete tusiendie kiri Amiru tuwatanirite twena group innovation but approval pato dure that is our na tubange babalonga please okay that is what that's it ndio kuthira ndenda bwana Ringero mbire antubabo bele umo wake oshinda na imaoni yaku ya mwisho baki wake oshinda umo wabo bele yake oshinda etekia senator mwaka juu mwezi wa 8 2022 umo woro kaithwa sindete akarombe etekia gavana kuringana na siasa ile iko thai. It is possible no ndo bakwithirwa what is there getekia senate kitena kigena kiyo kubonda tukwe bakuwa kigena gito na le egategemea ina ogwa ambition cha kwire na mibango ekuwa ready ditu but now kundi maona ya kwaja mudia atutegere mantu ya na njira ya mwananchi wa kawaida mwananchi wa kawaida ile mibango eji inali okay kiwiki uri ya mwananchi abatu wichokeria wewe ngwani na wewe ngwari to wewe na mwanka chiurie kiure kiu na mantu ya actually baida ai turamenyere mwegembe anga mutigania anga movement ina turamenyere. Thank you bwana Kathendu na sekondi 15 maoni yako ya mwisho oni jambo la Meru anja kwa Meru it is very clear na manifesto kwamba ita launch in the next 1 month kana ndo Meru batakabongwa banjanji ndi mutongeria wa muthibajweku na ngori ando Meru na no tuthirona ya 2017 itutikana na manzo yandwa tutikana na manzo yerumi tutikana na manzo ya kukashania tutikana na manzo ya kutaka mutongeria kulingana na status chawe tutake mutongeria kulingana na agenda ile kaja kuendia kiribwe umulinge ko nacho kwa hiyo onde Kathendo ngara tajira chakwa na ngenda TV ne kwa agenda chakwa buthikira agenda chakwa bugata kwa ngari bugata ya menekera ndi. Thank you bwana Kathendo kienda kwenda tukuingia kwa jao bwana mheshimiwa ngwera antuni no ntu baruri na mwananchi ari bume tegitekia Gembe South ndina budget 100 million ekuma thirikari seneti itindi ruru mbitite kuwira aki ya Mumiru wonde ari
tembe simbiganitie no ntungenda kuthibambia ngithe ankenda kuria na rango ambia thirikari uticho kambi kumete arrangement ino ndo ndinauma twali tangu kila mumero akethera ina haki muntu akaitura ngwe na nikyo drive yekwa no ndombire siku ya county yetu ya Meru in terms of ngwe na development na yaya kuonekana ya to translate kire project si wathi mbesi ile chi but maybe 2022 wasinda ke 2022 kenda ke governor ntomba kwa rege manta 2022 I don't know whether on be there or not taboyo kaitsi ati no the opportunity is there. Thank you nibo sana ntoba kweja kire kithurano 2017 na mutegeri ngakura nibo sana ntoba kwithirwa wotwa metho yaku na mato yaku kuthikira manto ya na no ntoba contribution yaku kire SMS ni kuona singe sana Weru TV ya Dennis Kumakaga Kikali team you know honorable Kiraito comes from Meru South Lenturi Meru North and so is Kajujua is your team leaving us Meru Central behind. Remember in 2013 too Kiraito lost Meru and chose blah blah so many things and SMS nyingi tu sana ile yao. Thank you so much no tuba feedback siaku na baraba athinga thimu no kya gwetho tona kanya ku kithimu siaku tukuromborekeri indi together 3 hour ringi tuko ya Jumapili kire kithurano 2017. Thank you so much, have a good night. Itombetekeria burutu itombuwe ruyo tukethira ndina mchemonio bore na go to Riverside next to DC's office 1 p.m. on Tulele Chiefs Cup. Euni advertisement 3 p.m. Euni advertisement no karera. Euni advertisement no karera. Euni advertisement no karera mheshimiwa. Thank you so much utegerwa Weru TV no tobako to wende ya Weru TV ro murero amiro. Tutrima de rengi tuko Jumapili kile kithurano 2017 ekethro ina ye ni bangi ba yaro na mwanki oketho yo akana anto au kile kithurano 2017. Have a good night bito Martin wa Gichongio Ndola. Raila Amolo Odinga, who does not want peace for this nation. That is not hate speech. I am describing. Bakuita maitalato mugenjega kurukiera kabana munya kulita nao. Kiraito aende retire. Aende. Kithurano 2017. Siasa imokwe mwe ommena ndene. Ni Weru TV.